Dios es real, mi Dios está en el cielo y no viene a levantar. Mi Dios está en el cielo y no viene a levantar. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Grande y maravilloso eres, Jehová. Alabanza. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mi hermana un día más. Bon Dieu bénisse Maxime une fois encore. Bienvenido a casa do Senhor hoje noite. Bienvenue dans le Seigneur soya. La que nós abre nossa palavra À nous vivre nous ensemble de Zacarias 14. dans Zacharie chapitre 14. Diga alabado a Deus, aleluia. Continuez de louer bon Dieu. Glória ao Senhor. Alabanza a Jesus. Alléluia. Zacarias 14. Zacharie 14. Diga alabado ao Senhor. Continuez de louer bon Dieu. Alabanza a Jesus. Alléluia. Amém. Nós traduzir, nossa predica ave na glória a Jesus para espanhol e creole. Ensuite, on a prêché espagnol pour créole. Nós traduzir na papiamento para trás. Pas derrière, il y a une traduction dans le papiamento. Eu não comecei a tradução na papiamento e sabomang. Nós semana tá 13 aparato. Nós semana sorai de lo traduzir na papiamento. Glória a Jesus. Alabanza a Jesus. Glória a Jesus. Zacarias 14, versículo 4. Mire, ese hermano lo tienen. Zacharie 14, verset 4. Nos lee esa palabra de Dios, de nombre de Tata, de Yo y su Santo Espíritu. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Nous parlons pour la non papa avec petit là avec Saint-Esprit. Laissa la descendre camper sous mon pied Olivio qui en face la ville Jérusalem sous bord soleil levé. Mon là va fan débo net aller la fait yon fond dans mi-temps qui sorti bord soleil levé descend bord soleil couché. Moitié dans mon là va faire bon nord, l'autre moitié va faire bon sud. La que nos van ora pedir Dios que ya esta noche. Amén. Priez, Levanta tu voz Dieu. y ora al Señor en esta noche. Levez-vous aller prier bon Dieu soya. Padre Celestial, Dios de gloria, de tu presencia nuestra continuada noche, Dios mío, donando boa alabanza y adoración, Tata. Boa palavra te voy predicar en noche, Dios. Me te rogado, Tata. Señor, vamos a tomar control de mi ser, de mi espíritu. Oh Dios mío, por boa palavra de mi espíritu, Jehová. Limpe mi mente, Señor, purifique tal y tal manera con mi espíritu para hacer uso de Dios, para comunicar lo cual como que visa nos, Dios mío, en nuestro pueblo, Tata. De nombre de Jesús, me te rogado, Dios mío, aleluya. Vos conocés cada corazón aquí en la noche. No está en la cosa tan grande vivo, no está en la voz palabra, Dios mío, pero no está en la también, Jehová, Dios. Vos señalan, vos milagran, Dios mío. Oh Jehová, no está en la sanidad, liberación, bautismo. Oh Jehová, Señor, así algo me de nos, algo grande, Tata, algo maravilloso, algo poderoso, Tata. Oh Dios, bautizamos iglesia. Si te algo das trobado, Dios, a vos que te saque, a vos trata que saque, quebrantamos pueblo, Tata, quebrantanos ser, quebrantanos espíritu, Jehová de gloria. Oh Dios, nos pondremos alma vos delante, Tata. Pasamos pueblo, anhelamos gloria, vos pueblo, anhelamos presencia, nos que está bien, me te expresar mi deseo y te que está bien, de gloria, de unción, de gracia, Padre, en nombre de Jesús. Me abre mi boca, visa Jehová, rebaquise. Oh Dios, que me queda bien, de gloria, te rebosar, Dios mío. Alabanza al Señor, oh Dios. Levanta bandera en esta noche. Levanta bandera de poder. Levanta bandera de unción. Tu palabra dice que el enemigo viene como ríos, Dios mío. Y le estamos viendo aquí en Bonaire, en el mundo. El enemigo se ha levantado como ríos. Pero tu palabra dice que Jehová levantará bandera.
Oh Dios, aquí está tu pueblo listo para batallar. Capacítanos para la batalla, prepáranos para la batalla. Queremos pelear, queremos arrebatar las almas de las garras del diablo, Padre. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor. Merci Seigneur. Amén. Mis hermanos pueden tomar Nous asiento, pouvons chuter ensemble, frère Maxime. pero sigue alabando tu Dios Mais continuez à louer bon Dieu là. en esta preciosa noche. Dans cette précieuse soirée ça. Estamos en la presencia del Señor. Nous dans présence Seigneur. Amén, hermanos. Amen. Cuando Moisés subió el monte Pendant Moïse montait mon nan, y había de los líderes que fueron con él te gen un leader qui était allé ensemble avec elle. y algunos quedaron a la mitad y allí comieron en la presencia del Señor. Et quelqu'un là même qui était resté dans demi et puis là, il était joindre présence Seigneur. En todo ese monte estaba la presencia de Dios Dans tout le monde, sur tout le monde nan, présence bon Dieu était là. y ellos se gozaron allí Yo t'a réjoui là, a hacer distancia del monte. même dans distance yo était dans monde nan. Amén, dice la palabra Parole l'a dit. que estaba en la presencia del Señor. Présence Seigneur était là. Pero Moisés y Josué siguieron subiendo. Mais Aleluya. Moïse avec Josué, yo continué monter monde nan. Más arriba, Plus haut, más arriba, plus haut. más cerca de la presencia del Plus Señor. près la présence Seigneur. La presencia del Señor está en este lugar. Présence Seigneur ici à la place ça. Hay diferentes niveles que usted puede experienciar la presencia de Dios. Il y a différents niveaux comment capable expériencer et présence bon Dieu. Alabanza al Señor, aleluya. Y dar un momento, Josué tuvo que quedarse allí, aleluya, Et il y a un moment Josué besoin rester là pour contrer en la gloria de Dios, dans la gloire bon Dieu. en la presencia del Dans la Señor. présence Seigneur. Y Moisés siguió subiendo más Et arriba puis Moïse continue à monter plus haut. hasta la cima del Jusqu'à monte, arriver sous tête mon nom. donde estaba la gloria de Dios. Côté que gloire bon Dieu était. Y allí, después de una Et semana, puis là après une semaine, Dios le llamó aún más cerca. bon Dieu Alabanza relève a les plus près. Dios. Hay que persistir en la presencia Besoin del persister dans Señor. la présence Seigneur. Hay mucho más, Il y a aleluya. plus toujours. En todo el campamento podían sentir la presencia del Et puis Señor. même dans le camp, il va sentir présence Seigneur. Pero los sacerdotes que estaban en el patio estaban aún más cerca de la presencia del Et Señor. prêtre qui était là quoi était plus près présence Seigneur. Cuando el sacerdote entraba en el lugar santo, sentía la gloria del Señor. Là qui est rentré dans la place très saint, il était senti présence Pero Seigneur. cuando entraba en el lugar santísimo, Là qui était entré dans le lieu très saint, allí podía comunicar con Dios. c'est là qu'il va communiquer avec bon Dieu. Allí podía hablar con Il va Dios. parler avec bon Dieu. Recibir contesta. Il va recevoir réponse. Recibir Il va palabra. recevoir parole. Sube la presencia del Señor. Monter dans la présence Seigneur. Oh, alabanza del Señor, aleluya. No esté satisfecho solamente con su presencia. Pas être satisfait seulement avec présence. Hay más en el Parce qu'il y a Señor. plus toujours dans le Seigneur. Amén, hermanos. Dios está aquí en este lugar, en esta noche. Bon Dieu ici à Soya. Yo siento su gloria. Moi senti gloire bon Dieu. Yo siento su fuego. Moi senti du feu bon Yo Dieu. siento su presencia. Moi senti Aleluya. présence li. Gloria al Señor. Amén. Y continuamos con el estudio de las dispensaciones. Et n'a continué avec l'étude de dispensation yo. Estamos casi terminando. Nous presque terminé là. Amén. Estamos aquí en la gracia. Nous là dans grâce. Y si hay preguntas, tienen que hacerlo libremente. Si Amén. une question besoin poser librement, Alzando su mano levez main y contestamos estas preguntas. et puis nous va répondre toutes questions ça yo. Amén, hermanos. Y pregunto al hermano Elías, ¿qué es dispensación? Qui ça qui c'est une dispensation? Frère Elias. Dispensação está um período de tempo que Deus está pondo o ser humano na prova e sempre anda falha Deus e está terminar com o juízo. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Dispensación es un periodo de tiempo Dispensation c'est une période de temps en el cual Dios trata de cierta manera con el ser humano côté que bon Dieu toujours traité une série de façons avec l'homme, y el ser humano siempre falla a Dios mais l'homme toujours commet erreur contre bon Dieu.
Y vemos que esos periodos de tiempo terminan siempre con juicio. Peut-être ça nous période de temps ça a toujours fini avec jugement. Así también Comme ça tout, la dispensación de la ley dispensation de la loi, terminó con el juicio, il est terminé avec jugement amén, en el Calvario, dans sous bois calvaire. en la cruz del Sous Calvario, quoi? donde Jesús fue crucificado, Côté que Jésus était cloué. donde inocente se hizo maldición Côté que il fait tête tourner malédiction innocentement para librar de la maldición de la ley, pour te délivrer à la malédiction de la loi. para tomar su pecado y mi pecado. Pour te prendre péché ou avec péché pas. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Cristo vive. Jésus vivant. Él murió, Il mourit, resucitó con il poder, levé vivant avec puissance porque Él dijo después de 3 días, parce qu'il dit après 3 jours, resucitaré. là il vient pour lever vivant. Amén. Y lo que Dios dice Et ça bon Dieu dit es siempre verdad. toujours c'est vérité. Él nunca miente. Il pas jamais bail mentir. Él nunca habla por hablar. Il pas jamais parler juste pour parler. Resucitó Il levé vivant y después de 50 días après 50 jours que Él había resucitado, qu'il était levé vivant, mandó la promesa que Él ha prometido. il voyait promesse, il était promettre là. Y descendió, Il descend, y descendió ahí en el aposento alto il descend en l'air, el Espíritu Santo. Saint-Esprit bon Dieu. Y allí comenzó la primera iglesia. Et puis c'est là la première église a commencé. Amén, hermanos. Y en este lugar había 120. Eh bien, dans cas ça, tu as 120 monde. Jesús los instruyó para esperar allí la promesa del Padre. Jésus instruit pour être tant promesse papa. Y eran 500. C'était 500. Pero cuando llegó esa promesa, Mais pendant la promesse ça, tu viens arriver, quedaron 120 tu solamente. étais seulement 120 monde. Amén. 10 días después de Jesús subir al cielo, 10 jours après Jésus monter dans le ciel, nosotros como ser humano nous-mêmes tant que monde, tenemos la tendencia de olvidar nous avons tendance d'oublier de lo que Dios ha hecho en nuestras de ça vidas. bon Dieu fait dans la vie nous. Había 500, Tu as 500, pero usted sabe, amén. mais on connaît. Tenían sus quehaceres, Yo te as des affaires pour faire, tenían sus afanes. yo te as tracas tête chargée. Entonces así uno fueron yendo a sus cosas Eh diarias bien, si une après une, nous allons régler les affaires chaque jour, y bajaba esa cantidad. eh bien, quantité a vient descendre. Segundo día algunos se fueron, Deuxième jour, il y a quelqu'un qui allait. tercer día más Troisième se jour, fueron, plus aller. 4 días más, Quatrième jour, plus. y todos con sus argumentos. Yo tout avec argument, yo. Amén, con sus justificaciones Avec justification, que yo. para ellos eran justificados. Pour eux-mêmes qui te justifié. Amén, hermanos. Así nosotros también C'est comme ça, nous-mêmes, nous y tout. tenemos nuestros argumentos, Nous avons argument, nous. nuestras razones. Nous avons raison, nous. Alabanza al Señor para no servir a Dios completo, Pour ne pas servir bon Dieu complète. para no llegar a su casa, Pour ne pas arriver dans Kaili. para no evangelizar. Pour ne pas évangéliser. Pero una cosa es cierta, Mais un bagage qui est vérité. cuando llegó el día que Dios estipuló, Là que jour bon Dieu m'était arrivé, los que estaban en el lugar correcto, ça qui est en place correct là, en el momento dans le correcto, moment correct, recibieron yo va recevoir la promesa del Señor. promesse Seigneur. Porque lo que Dios dice, Parce que ça bon Dieu dit, Él lo hace. il va faire. Él nos ha dicho Il dit nous, que va a preparar lugar para là, il nosotros prépare un caille pour nous, y que regresará. il vient pour le retourner. De que va a regresar, va a regresar. S'il vient pour le retourner, la retourner. Algunos tienen su venida por tardanza. Il y a des qui pensent, ils disent, retour Jésus a tardé. Amén. Y comienzan a hacer lo que quieran, Ils commencent à faire ça, ils veulent. vivir como Ils quieran. vivent Jean, ils veulent. Pero Él viene un día. Mais ils ont la venir. Y si te encuentra en el lugar correcto, S'ils rencontrent dans une place correcte, en la actitud avec une correcta, habitude correcte, irás con el Señor. et puis Aleluya. on va aller avec le Hay Seigneur. que estar Nous preparado, avons besoin de préparer, pendiente, sur ce attendu, sirviendo a à Dios. servir Seigneur. Amén, hermanos. Usted puede vivir Ou capable de vivre sin muchas cosas. sans pile bagaille. Lázaro estaba enfermo, Lazare était malade. tirado en el piso, Il était longé à terre con hambre. avec grand goût. Imagínense, Imaginez-vous. enfermo y con hambre. Malade et puis grand goût. Alabanza al Señor. Pero tenía lo primordial. Mais il était ça qui était premier primordial là. Tenía Cristo. Il était Christ là. Tenía Dios. Il était bon Dieu. Murió sin ser sanado. Il mourit sans qu'il pas guéri. Murió sin saciar su hambre. Il mourit sans que grand goût pas passer. Pero cuando murió físicamente Mais là qu'il était mort y physiquement, abrió sus ojos espiritualmente, j'ai spirituel il ouvrit. estaba ya en el paraíso del Il Señor. était dans le paradis Seigneur. Hay que estar preparado. Il Amén. besoin toujours préparer. 120 allí. 120 là. Y cuando llegó
llegó ese día precioso, les que jour précédent est en arrivé, el día de Pentecostés, c'est jour de la Pentecôte, un día de fiesta, de un jour de celebración, fête, de célébration. ellos festejando Yo t'a fêté y los 120 clamando al et puis Señor. 120 yo t'a prélé dans le Seigneur. Señor, es el 10, ¿cómo se dice? Día. Es el 10º día. Seigneur est 10e jour. Señor, manda la promesa. Seigneur, voyez promesse là. Alabanza al Señor. Y los demás afuera celebrando con los demás. Et puis reste de yo t'a fêté avec reste l'autre. Me imagino en sus madame y sus cosas. Moi imaginer aussi madame yo avec les affaires. Porque era fiesta de cosecha, Yo t'ai aleluya. été à fêter récolte. Y ellos ahí, Et puis yo même yo là. amén, clamando al Il a Señor, prélé dans le Seigneur. rogando al Il a Señor. supplié Para Seigneur. poder alabar al Pour que Señor. louer le Seigneur. Amén, hermanos. Amen. Y cuando llegó la vida, Et là que jour arrivé, cuando descendió el poder, là que pouvoir cuando descendre, descendió el Espíritu Santo, là que cet esprit a descendre. esa fiesta se paró. Et bien fête ça, yo t'ai campé. Todo el mundo corrió a la casa de Tout le Pedro monde est couru en dedans caille Pierre. para ver lo que está pasando. Pour y aller voir ça qui a passé. Y vieron ahí los Et puis yo 120 t'ai joint 120 là. ardiendo en el Espíritu Santo. Yo t'ai limé en bas du feu, cet Vieron esprit esos là. 120 Et t'es 120. quemándose con el poder del Espíritu Qui t'a Santo brûlé avec puissance cet esprit là. y quedaron Yo asombrados, été saisi. quedaron perplejos, Yo été saisi pendant. preguntándose qué está Ça pose pasando. question, qui ça qui a passé là? Lo que usted necesita, Ça qui a besoin. lo que yo Ça qui a necesito moins besoin. es estar en candela para Dios. C'est dans du feu pour mon Dieu. Cuando estamos quemando, Les qui n'a brûlé, estamos en candela para Dios. les qui n'a du feu pour mon Dieu. La gente va a venir nosotros a estar en ese candela, Nous nous hermanos. avons ouais, puis ouais, que nous n'a du feu. Y cuando el pueblo estaba reunido ahí, Les qui peuvent être réunis là, más de 3,000 personas, plus que 3000 moun. regata quedó sin clientes, aleluya. Regarde la télé, 100 Todos vinieron acá a Macaro, acá en Santiago, aleluya. Porque hay un fuego ahí, bendito sea el Parce que Señor, Dios dit alabanza là. a Dios. Y Casar se quedó sin gente, Et puis aleluya. tout cas était 100 moun. Vinieron a ver qué está Yo vine pasando. ouais, qui ça qui a passé. Y había 3,000 reunidos ahí C'est alrededor de que la casa 3000 de moun Pedro. réunis qui étaient entourés caille Y Pierre. ese poder los tocó. Puissance a touché nous. Ellos que un día blasfemaron a Jesucristo. Jouillons même qui t'a parlé mal de Jésus-Christ. Ellos que crucificaron al Yo Señor. même qui cloué le Seigneur. Ellos cuando Pilato preguntó, ¿quién yo lo suelto? ¿Jesús, el rey de los judíos, o Barnabás? Aleluya. Yo même là que Pilate te pose question demandé, qui laisse pour me laguer libre? Barabbas ou bien Jésus? Y ellos escogieron para Barabás. Yo te choisi pour Barabbas. Ellos ahora allí, Yo aleluya, même yo là. viendo, Y regardé. sintiendo, Y senti. siendo tocados por Yo Dios. veux toucher par bon Pedro Dieu. levantó su voz Pierre le fait voir. con esa llama, Avec lui là. con ese Avec fuego, tu fais ça. predicó la palabra Comment ces paroles là? bajo esa unción. En bajo unción. Y rebasaya. Alabanza al Señor. Y dice la palabra de Dios Parole bon Dieu dit nous. que fueron tocados, Yo touché. que fueron tocados Yo touché. y alzaron su voz. Et puis le fait voir. Dijeron, Lisio. ¿qué tenemos que hacer? Qui ça nous besoin faire? ¿Qué tenemos que Qui hacer? ça nous doit faire? ¿Qué tenemos que Qui hacer? ça nous doit faire? ¿Qué tenemos que Qui ça nous hacer? besoin Oh, faire? alabanza al Señor. Alléluia. Oh, no te preocupes con los jóvenes. Pas inquiété au prochain yo. Clama a Dios por el Relève fuego. la bon Dieu pour du feu. No te preocupes por los Pas mundanos. inquiété au monde yo. Clama a Dios por el fuego. Relève la bon Dieu pour du Cuando el feu. fuego Là que desciende. du feu descend. Cuando el fuego desciende, Là que el bebé fuego sea. Cuando el fuego Là que desciende. du feu descend. Cuando el fuego de Dios Là que el desciende. fuego descende. Y rabasaya. Cuando el Espíritu Santo desciende. Adora, 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 iglesia. Adora, iglesia. Abre tu boca, adora a Jehová. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Nous adorons au bon Te Dieu. adoramos, te adoramos. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Alabanza a Jesús. Alléluia. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Alléluia. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Dios tiene su tiempo. Bon Dieu gagne temps li. Dios tiene su estrategia. Bon Dieu gagne stratégie. Dios tiene todo bajo control. Bon Dieu gagne toute bagaille en bas contrôle. Su iglesia no está perdiendo. L'église li pas perdu. No está perdiendo. Ou pas perdu. Alabanza al Señor. No, 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 hermanos.
Su iglesia no está perdiendo. L'église va perdre. Él sabe todo. Il compte tout bagaille. Él sabe todo. Il compte tout bagaille. 100 años atrás, aleluya, 100 ans passés. había una T'es decadencia, une décadence. había T'es une enfermedades, maladie. había tantas T'es un cosas. paquet de bagaille. El mundo no quería servir a Dios, Le monde parle de sa vie, bon Dieu. pero en el reloj de Dios era el tiempo de un Mais avivamiento. t'es un gros réveillement. Y Dios comenzó a avivar Et puis bon Dieu commence à réveiller. hombres y mujeres Garçons et femmes. que recibían el poder de Qui te Dios, recevoir puissant et bon y Dieu. había salvación de T'es une multitudes. délivrance full monde. La gente corría a Nous Dios. nous avons couru à bon Dieu. Pueblos cines quedaban sin clientes, Et aleluya. peuple, côté que tout côté était sans client. Pueblos completos donde los bares se Il cerraban. peuple complètement côté bar était fermé. Oh, el diablo piensa que está ganando De terreno, la pensée qu'elle te gagne terrain. pero un encuentro con la gloria de Mais on Dios, rencontre la gloire à bon Dieu. sea joven o adulto, C'est soit jeune ou bien sea adulte. anciano o C'est soit adolescente, ancien ou bien adolescent. un encuentro con la gloria de Un Dios, encuentro con la aleluya, gloria de Dios. cambia, Changer. transforma, Transformer. alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Hay que mantener la llama. Besoin Kimbe et Gloria a flamme du Jesús, fer. aleluya. Bendito sea el Béni Señor. soit le nom de Dieu. Alabanza a Jesús. Si hay un carbón encendido, C'est un aleluya, grain de charbon. es Limé. suficiente, Il aleluya. suffit. ¿Y cuántos carbones encendidos hay aquí en esta Combien de noche? charbon limé qu'il a à soya? ¿Cuántos carbones, tizones encendidos hay aquí en Combien de esta charbon noche? limé qu'il a à soya? Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Alléluia. Cuando llegue ese Dès poder, que pouvoir arriver. ese débil recobrará Les fuerza. faibles a besoin de force. El que está tambaleando afirmará Ça qui a tremblé à la sus parfumée. pies, La aleluya. parfumée pile. Tú que sabes de mente que Dios Ou même qui existe, connaît les mémoires que bon Dieu pero existe. tu corazón no siente Mais servirlo. qui a pas senti pour servir là. Cuando ese fuego desciende sobre tu Mais que tu vida, vas descendre sur la ville. ¡eh! Alabanza al Señor, a su nombre. Non, non, lui. Cristo vive. Jésus vivant. Amén, hermanos. Y descendió el Espíritu Santo Cet esprit a descendu con poder avec pouvoir espiritual, hermanos, spirituel para cumplir con una gran pour misión accomplir la grande mission de testificar de témoigner que Cristo vive, que Jésus vivant, que Cristo salva. que Jésus sauvé, Amén, hermanos. Que Cristo liberta que Jésus libéré para llevar este mensaje pour porter message ça en todo el mundo. dans le Aleluya. monde entier. Y así comenzó Et c'est comme ça a commencé la iglesia cristiana l'église chrétienne con poder, avec hermanos. pouvoir, frère et Amén. Cuando descendió el Espíritu Santo. L'église d'esprit a descendu. Pues la dispensación de la gracia Et bien, dispensation de la grâce, empieza con el descenso del Espíritu Santo. il commençait avec descendre cet esprit. Hay muchos cristianos que no saben, Il y a un pile chrétien, ils pas connaît, ignoran. ils ignoré. Jesús nació, Jésus né ou bien fait, vivió, il vive, predicó, il prêchait, tenía su ministerio il y a un ministère bajo la ley. en bas la loi. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El Nuevo Testamento, Nouveau Testament, Mateo, Matthieu, Marco, Marc, Lucas, Luc, Juan, Jean, son ley. c'est loi. Gracia comienza Grâce commencée. en Hechos 1:8 Dans Actes des Apôtres 1er 8. con el descenso del Espíritu Acte Santo. descendre cet esprit bon Dieu. ¿Cómo Jesús pudo hacer tantos milagros Comment c'est qu'on fait paquet miracle ça yo? si no llegó el Espíritu Santo? Si cet esprit a pas de arriver, Si no era la gracia. sinon c'est notre grâce. Dios ungía sus ministros Bon Dieu était loin ministre yo, bajo la ley. en bas loi. Elías actuó con poder. Élie te agit avec puissance. Elías bajo la ley. Élie en bas la loi. Amén. Fuego Du descendió. fait descend. Eliseo. Élisée, Todos esos profetas. tout prophète yo, Dios los ungía. bon Dieu couvre yo. Que sin unción es difícil, es imposible Parce que hacer sans la onction, obra de c'est Dios. impossible, difficile pour faire travail bon Dieu. Por eso Jesús dijo a sus Pour apóstoles: ça Jésus dit apôtre yo, esperen allá. restez tendre là. Esperen. Espérez. Esperen Restez allá. tendre là. Esperen. Restez tendre. No sentándose de balde sin hacer nada. Pas arrêter chita, ça fait rien. Proclamando a Dios. Proclamer bon Dieu. Rogando a Dios. Supplier bon Dieu. Yo les voy a dar el equipo Moi, pour la même équipe para hacer mi obra. pour faire Si travail. moi. usted quiere hacer la obra de Dios, Si vous voulez faire travail bon Dieu, Dios lo va a llenar. bon Dieu va remplir. Dios le tiene que llenar. Bon Dieu besoin Dios remplir. quiere llenarlo. Bon Dieu voulait remplir. Es la voluntad de Dios, usted sea llena. C'est la volonté de Dieu pour remplir. A su nombre. Este periodo apostólico C'est une période apostolique là. Apostolique ça. lo podemos dividir Nous allons diviser en tres partes, en trois parties, en tres secciones. en trois sections. Yo.
Primeramente, Premièrement, vemos que allí en el día de Pentecostés on nous regarde là dans le jour de la Pentecôte, se estableció el cristianismo le christianisme est établi entre los judíos. entre juifs. Yo. ¿Y quién era el líder cuando comenzó ese avivamiento? Qui est-ce qui était leader là qui réveillement ça a De commencé? la primera iglesia, el líder principal. Leader premier l'église, premier leader principal là. ¿Quién lo sabe? ¿Nadie? Cuando empezó la iglesia, Là que l'église a commencé, amén, el apóstol Pedro apôtre Pierre, era el primer líder que Dios usó. c'était le premier leader bon Dieu utilisé. Y Pedro no era ningún papa, aleluya. Et Pierre pas aucun le pape. Pedro era un hombre bajo el fuego del Señor. Pierre c'était un homme en bas du feu bon Dieu. Amén, hermanos. Papa decimos es alguien que no tiene carácter, está así. Les papes doivent dire c'est un monde qui pas un caractère comme ça. Paternel, decimos, papa, hombre. Le pape de dire Amén. Pedro era varonil, Et Pierre c'était un vaillant. era un líder. C'était un leader. Dios lo hizo una roca, Bon Dieu fait lui un wash. porque Dios cambia. Parce que bon Dieu change. Si eres tímido, Si vous êtes timide, no importa. ça va pas intéresser. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre su vida, L'Esprit a descendu sur la vie, cambia, il change, transforma, il transforme, quita miedo, il était pérenne, quita il était timidez. timide. A su nombre. Estableció la primera iglesia cristiana, Il établit première l'église chrétienne, la iglesia cristiana judía, l'église chrétienne juive, bajo la dirección de Pedro. en bas direction Pierre. Segundo, Deuxième, estableció el cristianismo, il établit christianisme. amén, en medio de los griegos Dans mi-temps ou bien dans mi-temps en grec yo, y romanos, et romain yo. o mejor dicho, la iglesia cristiana pagana, Ou bien plutôt nous dit l'église païen. bajo la dirección de quién? En bas direction qui est? De Pablo, Apôtre Paul. apóstol Pablo. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. En el principio estaban como separados. Dans le commencement, il était séparé Eran iglesias cristianas, de l'église chrétienne, pero separados. mais séparé. ¿Por qué, hermanos? Pour qui ça, frère Samuel? Alabanza a Jesús. ¿Qué era la diferencia Qui ça qui était différence entre la là, iglesia cristiana judía entre l'église chrétienne juive yo, y la iglesia cristiana pagana? et puis l'église chrétienne païen? Y yo sé que nosotros antillanos, Moi, je connais que nous-mêmes, comme antillanos, cuando escuchamos la palabra pagano, dès que nous entendons le mot païen, pagano para nosotros es alguien que no va a la misa y esas cosas. païen pour nous-mêmes, c'est un monde qui parle de l'église, bah, et ça, Pero pagano en español es uno que no es judío. mais païen en espagnol, c'est un monde qui pas juif. Amén. Pues no es una iglesia pagana la gente que no va a la iglesia, no, era una iglesia cristiana de gente que no era judío, Se- griegos y romanos. C'est pas l'église en païen, monde qui parle de l'église. Non, c'était l'église, monde qui pas juif. Hay que entender esto bien cuando se lee la palabra de Dios. Nous devons comprendre ça bien, lorsque nous lisons la parole de Dieu. ¿Qué es la diferencia entre esas dos iglesias, Qui hermano? différence qui te gagne entre deux églises ça yo? ¿Quién lo sabe? Qui est ce monde qui connaît ça? ¿Nadie? Personne. Usted tiene que saber Nous devons connaître que los judíos que juif yo, que servían a la ley qui t'a servi la loi, eran mantenedores de la yo ley te monde qui te connaît kembe la loi. con muchas reglas y costumbres. A campil règles et coutumes. Amén, hermanos. Y de repente recibieron el poder del Espíritu Santo. Sans attendre de recevoir pouvoir cet esprit, Quedaron manteniendo bastantes cosas de la ley. il aurait été kembe en pile bagaille la loi. Si usted lee, Si vous lisez, los fariseos que se entregaron a Cristo pharisiens qui remettent dans Christ là, aún mantenían ciertas cosas de la ley. jusqu'au niveau de kembe une série de bagailles de la loi. Pero la iglesia pagana, Mais l'église païenne, Pablo enseñaba Paul te que enseigne ya no estaban bajo ley. que yo pas en bas loi. Alabanza al Señor. En Hechos 15 Dans travail 15, había un pleito te grande un gros plaidement entre la iglesia cristiana pagana entre l'église chrétienne y la païenne iglesia cristiana et judía. l'église chrétienne juive. Amén. Algunos de los cristianos judíos Gain quelques dans l'église, dans chrétien juif yo, iban a la iglesia pagana yo aller dans l'église païenne yo. a predicarles para que tenían que mantener ciertas cosas de la ley como circuncidarse. Il y a le prêcher aussi des bagailles qui de kembe dans la loi qui doit circoncis. Y vino una confrontación. Et puis devenu on confondre là. Siempre había problemas en la iglesia. C'est hermano. toujours un problème dans l'église. No es cosa de ahora. C'est pas bagaille jodia. Y había en ese concilio había una discusión Te fuerte. gain même conseil là, te gain une grosse discussion. Pablo y Bernabé defendiendo
la palabra de Dios, el mover de Dios en la iglesia cristiana pagana. Paul Barnabas t'a défendre parole bon Dieu à l'église dans l'église bon Dieu, dans l'église Amén. païenne. Y los otros fariseos que se entregaron Et puis l'autre pharisien qui te remettent oponiéndose. yo t'a composant. Amén, hermanos. Porque ellos mantenían ciertos rituales aún de la ley. Parce que yo même te kembe aussi des rituels la loi jusqu'au toujours. Alabanza al Señor. Y después deciden esa discusión. Et après là que yo décide discussion ça, Le dicen tienen que abstenerse de sangre. yo dit yo doit kembe yo de sang. Y allí los testigos de Jehová se confundieron completamente. Et puis c'est là nous témoin Jéhovah yo confond complètement. Tienen que abstenerse de sangre, Yo doit kembe de sang cosa ahorcada, et ahorcado, bête qui tout fait, y fornicación. des fornications. Creo que son esos tres cosas. Donc c'est trois bagailles. En Hechos 15, creo que 28. Nous travaillons 15 encore que 28. Porque había una diferencia entre las dos. Parce que il y a une différence entre les deux. Y al final del primer siglo, Et puis à la fin premier siècle, tenemos la tercera nous sección. avons une troisième section. Es la unión entre el cristianismo judío y pagano C'est l'union entre l'église christianiste et païen bajo la dirección del apóstol Juan. en bas direction apôtre Jean. El apóstol Juan vivió más que los otros apóstoles. Apôtre Jean te vu plus que l'autre apôtre. Él quedó como último. Il était au dernier. Amén, hermanos. Pues tres secciones. Et bien trois sections yo. Principio, la iglesia cristiana judía. Principe, l'église chrétienne juive. Segundo, Deuxième, la iglesia cristiana pagano, l'église chrétienne païen bajo dirección de Pablo. en bas direction Paul. El primero bajo la dirección de Pedro. Première en bas direction Pierre. Y al final del primer siglo, À la fin, en premier siècle, una unión de esas iglesias. il y a une union de l'église. ça yo. En los libros que usted puede encontrar, Dans le livre que vous capable de rencontrer, hablan de los padres apostólicos. il y a là qui parle de pape apostolique. yo. Son gente que vivieron C'est moun yo qui te vivent. en tiempos cerca de los apóstoles. Dans le temps qui était prêt apôtre. yo. Amén. Y son gente que eran fieles, C'est moun yo qui étaient fidèles, conocían la yo palabra. te connais parole là, Amén. Y ellos escribieron ciertos libros yo te écrit une série de livres. de los cuales sacamos ciertas De informaciones. ça yo que nous avons une série d'informations. Uno recuerdo ahora es Josefo, que también escribió. Yo songe que Joseph il Et a écrit. Y tenemos esas historias. Nous avons une histoire ça yo. Vemos que la iglesia era fuegoso. On a que l'église a été en fait. Sus primeros, en el año 30 hasta el 100. Premier en année 30, arrivé dans 100. Y después vemos que Constantino, Après nous avons Constantin, un emperador romano, un empereur romain, se entregó al Señor. il remet dans le Seigneur. Y allí vino una decadencia Et puis c'est là que vient une décadence de la vida y libertad espiritual. de la vie, liberté spirituelle. Amén. Y alcanzó su clímax Et puis il rejoint le climat en la edad oscura. dans un âge obscurité ou bien fait noir. Amén. Cuando la iglesia se unió con el Estado. Là que l'église est venue unie avec l'État. No podemos unirnos con el Nous Estado. ne sommes pas capables d'unir nous avec aucun État. Tenemos que orar por el Estado, Nous devons prier pour l'État, por nuestros gobernantes. pour gouverner. Pero política y la iglesia no van juntos. Mais politique avec l'église, pas marcher ensemble. Amén, hermanos. Si yo un día me postulo como político, Si un jour on mettait moi sur liste politique, es porque me he retirado del pastorado c'est parce que me retiré comme pasteur. y posiblemente descarriado. Impossiblement peut-être capable de vivre. Dios me guarde. Bon Dieu, Kembem. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Es C'est difícil difficile mantener tus principios pour que les principes en ese ambiente. dans l'ambiance ça. No es imposible, Ce n'est pas impossible, pero es difícil. mais c'est difficile. Hay leyes que usted tiene que pasar Il y a une loi que vous devez baser porque la mayoría lo decide. parce que la majorité décide. Constantino convirtió Constantin converti y se unió con la iglesia. et puis il est uni avec l'église. La iglesia no era perseguido más. L'église pas persécutée encore. Después vino el siglo XVI, Après venu le siècle XVI, tiempo de la reforma. temps de réformer. Un tiempo muy importante para la historia de la Il y a iglesia. un temps qui était très important pour l'histoire de l'église. Amén, hermanos. En la reforma Dios comenzó otra vez con un avivamiento. Bon Dieu retourner recommencer à quoi qu'on réveillement dans réformer ça. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Aquí la reforma. Là nous jouons de réformer. Allí el protestantismo se
surgió. Nous jouons protestantisme yo monté. En el tiempo de Constantino hasta más adelante, años 600 hasta más adelante, Nathan Constantin arrivé dans 600 puis devant, nació la iglesia católica. l'église catholique vient faite, La née. iglesia que se unió con el Estado. L'église qui est unie avec l'État. Amén. Y fueron perdiendo muchas cosas. Et puis, on te perdu en pile bagaille. Para usted entender por qué la iglesia católica tiene imágenes Pour capable comprendre pour que ça l'église catholique gagne image yo. y la iglesia protestante no. Et puis l'église protestante non. Cuando se unió la iglesia, Là que l'église a uni, amén, que nació allá en el aposento alto, qui était faite en l'air dans Pierre con el Estado romano. avec État romain. El Estado romano tenía su religión babilónico, État romain te une religion babylonique. donde adoraban a Semiramis y su hijo. Côté que yo te adoré petit Semiramis. Que Semiramis tuvo un hijo, Et Semiramis il fait un petit amén, sin tener comunión con un hombre. sans arriver à une communion avec aucun garçon. Una mentira completa, aleluya. Ils ont menti complètement. Entonces, para acomodar la iglesia cristiana, Et bien pour faire l'église chrétienne à l'aise, cambiaron Semiramis por María ils ont changé Semiramis pour Marie, maman Marie. y al hijo de Semiramis por Jesús, Un petit Semiramis pour Jésus. por el niño Jesús. Petit Jésus, petit Y así garçon Jésus. fueron introduciendo ciertas costumbres Et bien ils ont introduit une série de coutumes babilónicos. babyloniques. Amén, hermanos. Y cuando la iglesia vio eso, Là que l'église ouais ça, había un grupo que se separó. il y a un groupe qui vient séparer. Dijeron, no podemos servir a Dios así. Ils ont dit nous pas capable de servir bon Dieu comme ça. Entonces ahora la iglesia Et bien quand à l'église y là, el Estado et avec État, persiguían ils ont persécuté a los cristianos. chrétiens yo. Lee la historia. Et l'histoire, Usted ve como en Francia, por ejemplo, quoi boire la France par exemple, cuando se levantó el protestantismo, là que le protestantisme est levé, como la iglesia católica comment l'église catholique suprimió, t'est opprimé yo, amén, ese poder, ese mover. et pouvoir mouvementer ça. Y en toda parte quemaban cristianos. Toute partie, ils ont brûlé chrétiens yo. Amén, nos paga algo de mi alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Quemaban Biblias, Ils ont brûlé Bible, la palabra del Señor. parole Seigneur. Cosas terribles, Bagaille hermanos. terrible frère La Seigneur. iglesia y el Estado L'église État, persiguiendo, ils ont persécuté amén, a los cristianos. chrétiens yo. Pero en el siglo XVI, Maintenant siècle 16, un pastor católico, il y a un pasteur catholique, Martín Lutero, Martin Luther. Dios le Bon mostró Dieu montré en la dans la palabra. parole là, Él se- il dit ah, Aquí está, mais là, alabanza al Señor. louange à Dieu. Amén, hermanos. Conoceréis la verdad Si vous connaissez parole là, y la verdad os hará si vous connaissez vérité, libre. vérité va faire ¿O libre. no, hermanos? Usted también lloraba ante una imagen que no tenía sentimiento. Longtemps, ou même, tu te crier devant une image qui n'a pas aucun sentiment. Usted lloraba, pero la imagen no lloraba con Vous usted. t'avez crié pour l'image là, mais il n'a pas crié pour. O si lo hicieron uno llorando, entonces la imagen llora siempre. Pero... Ou bien, Amén, hermanos. si, et si vous avez de l'eau dans il connaît la prière pour tout le temps. Amén, hermanos. Amen. Y usted oraba ahí o no. Et puis, on t'a crié là, oui ou non? Y pedía ahí. Et Oh, no. t'a demandé. Algunos caminaban de rodillas de un lugar a otro. Et quelqu'un qui t'a marché sur le genou, sorti un côté, aller un côté. ¿O no, hermano? O caminaban, ¿cómo se llama esa cosa? Siete stashi, ¿cómo conoce? Pellegrina. Que caminan en la iglesia Marcher dans l'église. de imagen a imagen. Ok. Passer image par image. ¿Cómo se llama eso? Siete estaciones, sí. Amén. Yo siempre creía que eso, que caminaba de un lugar a otro, pero era en la iglesia mismo, Moi, j'ai toujours quoi, c'est marcher un côté à l'autre côté, mais dans l'église même. que caminaban de imagen a imagen. Il y a sí. marché devant image par image, une après l'autre. Alabanza al Señor. Y usted lo hacía, Et vous te fait ça. yo lo hacía. Moi-même, te fait ça. Alabanza al Señor. Pero cuando vino la verdad, Mais là que nous jouons une vérité, la verdad hizo mi mente libre. vérité a fait l'idée libre. Cuando dijeron, es Cristo quien salva. Là que nous jouons, c'est Jésus qui sauve. Yo tengo mi religión. Mon gain religion, Es Cristo quien salva. c'est Jésus qui sauve. Sin Cristo estás perdido. Sans Jésus, vous perdu. Él derramó su sangre. Il verset 100. Esa verdad tocó mi Et bien, mente. ça a touché mémoire. Y la verdad Vérité à vérité. me hizo Il libre fait libre. de tal manera De une façon, que yo pude aceptar a Jesús de mi accepter corazón. Jésus en tant qu'homme. Amén, hermanos. Y ahí comenzó un Et avivamiento puis c'est là un réveillement commencé. en el siglo XVI. Dans le siècle 16. Y se comenzaron a levantar los Et puis denominaciones dénomination a commencé à lever. evangélicos. Évangélique.
Amén. Y se puso el fundamento Et ils mettaient un fondement para el protestantismo. pour les protestants. Yo. Amén, hermanos. Amen. Y así la gracia, Et puis c'est comme ça, la grâce, la dispensación del Espíritu Santo, dispensation de cet esprit, o el tiempo de la iglesia, journée jeudi, c'est au bien temps l'église. empezó. Commencez. Iglesia en griego L'église dans le grec, es ecclesia. c'est Ecclesia, ecclesia, que significa qui signifie los que son llamados afuera ça qui relève sorti de yo. o sacado de. Ou bien, ou était yo non. Somos llamados a salir de este mundo. Nous relève sorti dans le monde là. Somos sacados del mundo. Yo était nous dans le monde là. Amén, hermanos. Amen. Para servir al Dios Pour nous poderoso. servir bon Dieu de tout pouvoir. Gloria al Señor. Y vemos que la iglesia a su tiempo, Nous avons un temps l'église là. amén, habrá una temporada de evangelismo mundial. Tu as gagné un moment que tu es l'évangélisme mondial. Y estamos en ese periodo, hermanos. Nous dans période ça frère En un c'est evangelismo mundial. l'évangélisme mondial. Gloria al Señor. Muchas En iglesias pile l'église yo, están dejando sus principios. yo quitté principe yo. Pero hay iglesias Mais gain que l'église todavía están manteniendo sus principios. jusqu'au nier yo kembe principe yo. La doctrina, Doctrine, la palabra de Dios. parole bon Dieu. Amén. Y las puertas del mundo están abriéndose. Et puis porte le monde yo ouvert. Estamos ya en 70, 71, hermana María. Nous dans 70 ou 71. En 75, no, 70 países. 70 pays. Y hay 192, 91 países. Et puis il y a 191 pays. Se necesita obreros. Besoin ouvrier. ¿Dónde están esos obreros? Côté ouvrier. ¿Cuándo Bonaire parirá su primer obrero? Qui est le bonheur a fait premier ouvrier là? Alabanza a Jesús. Hay gente con llamados aquí. Il y a un monde qui appelle en dans là. Gloria al Señor. Ay, Pastor Cristo viene ya. Yo no voy a esos países, yo espero acá. Et pasteur Jésus a venu dans comme ça. Voilà que pays, m'a prêté là. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. No importa que usted no diga amén Ça pas ahora. importe si vous pas dire amen Gounia. Cuando Jesús preguntó, Là que Jésus pose cette question. ¿quién irá por nosotros? Qui est ce monde qui voulait aller pour nous? Isaías dijo, yo no. Isaïe dit moi-même non. Era profeta. Il était prophète. Soy gente de labio inmundo. Moi c'est un monde qui est mauvais par bêtise sur bouche moi. Dans bouche Vivo moi. en medio de gente de labios inmundos. Parce que m'habite dans mi-temps monde qui parle parole sale. De otra palabra dice Isaías, soy un chismoso peor que ellos. Et dans l'autre parole qui dit que Isaïe moi c'est un tripotage. No se sentía listo para ir. Il pas senti prêt pour l'aller. No se sentía con las capacidades para hacer Il la pas senti obra de capacité ça Dios. pour faire travail bon Dieu. Pero Dios mandó, dio orden. Mais bon Dieu passe l'ordre. Manda fuego de mi trono allá. Voyez du feu dans trône. Ese fuego puro allá. Du feu pur ça. Ve a buscar fuego allá. Acheter du feu là-bas. Y mandó un tizón encendido Et puis il voyait un pincette de la limé. gloria de Dios À gloire bon Dieu. que vino sobre Qui vient Isaías. sur la vie Isaïe. Cuando ese fuego descendió sobre Le que du feu ça Isaías, descend sur Isaïe. cuando Dios le purificó, Le que bon Dieu le purifie. limpió, Il le nettoie. llenó, Il remplit. inmediatamente dijo, Immédiatement Michel dit. heme aquí, Mais moi là. envíame a mí. Voyez-moi. Cuando Dios llama, Le que bon Dieu relève. Dios equipa Bon también. Dieu équipé tout. Cuando Dios llama, Le bon Dieu relève. Dios limpia, Bon Dieu nettoie. Dios purifica, Il purifie. Dios te cambia, Il change. Dios te transforma, Il transforme. Dios quita este Bon obstáculo Dieu que hay relève en tu tout qui vida. est dans la vie. Alabanza al Señor. Dios quita miedo, Bon Dieu Dios récupère. quita duda. Bon Dieu rete doute. Dios pondrá el amor para las almas Bon en Dieu tu mette vida, en tu l'amour pour corazón. l'âme en ton cœur. A su nombre. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y seguiremos así, hermanos. Et bien nous allons continuer comme ça frère Samuel. Las cosas se irán de mal en peor Et bagaille va aller plus mal para el mundo. pour le monde. Pero dice Daniel Mais 12, Daniel 12 dit los entendidos ça qui est bon comprendre, resplandecerá. il va clairer. Es tiempo de resplandecer, C'est temps hermanos. pour clairer frère. En este tiempo Dans temps ça, que muchos están preocupados, côté qui est en pile préoccupé. es tiempo de alzar nuestra cabeza, C'est l'heure pour nous lever tête non porque la parte final de nuestra redención está a las puertas. parce que partir rédemption finale là, il n'importe là. Las cosas se irán de mal en peor, Bagaille va aller plus mal. pero usted va a resplandecer.
Mais ou même ou pral briller. Van a ver usted firme, Ou pral que ou ferme, confiado, confié. porque usted sabe lo que va a pasar. Parce que vous connaissez qui ça pral passer. Lo peor que puede pasar para ellos Puis mal qui va passer pour eux-mêmes, es el rapto de la iglesia, c'est enlèvement de l'église. que es algo glorioso para Qui va nosotros. glorifier pour nous-mêmes. Vamos a resplandecer en este Nous tiempo. pral briller dans le temps ça. Yo. Dice Daniel, ¿o no, hermanos? Daniel qui dit ça. Lo dice Daniel capítulo 12. Daniel 12 dit ça. Pero ¿cómo resplandecemos? Mais comment nous pral éclairer? Con nuestro propio fuego. Avec propre diffé nous, Comprar un motor ahí cuando se va la luz para tener luz acá. acheter un moteur là, l'air, lumière et courant aller pour nous joindre lumière. El creyente resplandece Croyant l'éclairer con el fuego de Dios. avec diffé bon Dieu. Si Cristo viene a buscar una Si iglesia Jésus vient chercher l'église que está resplandeciendo de luz, qui éclaire avec lumière, eso quiere decir ça veut dire que antes de venir, avant de venir, Él va a derramar de su poder. il va verser pouvoir. Él va a sacudir una vez más este Il mundo. va tourner c'est quoi monde ça encore. Alabanza al Señor. Ese fuego que usted anhela, Du fait que vous avez envie, que usted está c'est esperando, que vous attendez. llegará, Il va arriver. llegará, Il va arriver. llegará. Il est pour arriver. De un momento a Il y a un moment otro. pour l'autre. El día de Le Pentecostés jour de la no Pentecôte. sabían que era ese Il día. va te connaître qui ça qui te joue ça. Era un día más de clamor. C'était un jour encore de Era un rêve. día más de C'était ayuno. un jour de jeûne. Señor manda la promesa. Seigneur, veut promesse là. Y dice la palabra. Parole a dit. Diripientes. Sans attendre. Diripientes. Sans attendre. Diripientes. Sans attendre. Vieron lengas de Yo fuego. ouais langue du fait. Sus ojos se abrieron. J'ai ouvert. ¿Qué es eso? Qui ça ça y est? Nunca lo vieron. Yo pas jamais. Y estaban así todos. Et puis c'est comme ça tout est Sobre tu cabeza. sous tête tout. Sobre tu cabeza. Sous tête tout. Y él estaba sobre tu Yo cabeza. te vois sous tête tout. Sobre tu cabeza. Sous tête tout. Sobre tu cabeza. Sous tête tout. Alabanza al Señor. Aleluya. Y diripiente. Et puis sans attendre. Todos Yo tout. comenzaron a Yo sacudirse. commencé à secouer. A temblarse. Yo a trembler. Y diripiente todos. Sans attendre yo tout. Comenzaron a hablar. Yo comencé a parler. En otra lengua. L'autre langue. Yo me imagino. Me imagino. Que estaban así. Yo te con consta. sus ojos abiertos. J'ai ouvert. Danzando. Y a dansé. Hablando en Y a lengua. parlé en langue. Adorando a Dios. Y a adorer bon Dieu. Profetizando. Prophétiser. Diripiente Dios Sans lo puede attendre. hacer. Bon Dieu, Diripiente capaz de Dios. faire. Bon Dieu. Dios. Dios, Bon Dieu. 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 Diripiente Dios, Sans attendre. puede cambiar tu Bon Dieu, situación, changer de situation. puede cambiar tu hogar. changer foyer. ¡Ey, alabanza al Señor! ¡A su nombre! Non, lui c'est la gloire. Alabanza a Jesús. No pienses. Pas penser. A veces analizamos Il va falloir nous analyser y eso nos estorba. et ça empêche nous. Amén. ¿Cómo Dios va a salvar a mi hijo? Comment bon Dieu pourra le sauver petit moi? Tal vez después de un mes. Peut-être après un mois. No. Non. Cuando piensas, estás pensando. Et peut-être que vous pensez là. Amén. Ahí hay duda en tus pensamientos. Là, il y a un doute dans penser ça. yo. Porque muchas veces no como él está ahora Et mon cas pense comment lier pour en lui esa situación. dans la situation ça. Tal vez el próximo año, Peut-être l'autre année, si comienza a dejar el alcohol, il la va droga, commencer peut-être à quitter o l'alcool la mujer, ou bien les femmes. estás pensando, no. Ou à penser, oui ou non? Tal vez Dios está librando. No pienses. Non, ne pensez. Ora solamente. Seulement prier. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Comment bon Dieu va faire? No lo sé. Moi pas connaître. Del que lo hará, Il va faire. lo hará. Il va faire. Ora. Il va faire. Sirve a Dios. Priez, servir bon Dieu. Adora a Dios. Adorez bon Dieu. Deleítate en Jehová. Un plaisir dans bon Y Dieu. Él te dará Et puis il va répondre. petición de tu corazón. Pétition regarde dans le cœur là. No te preocupes. Pas préoccupé. Adora Adore. al Rey de Reyes, Roi de rois. Señor de señores. Seigneur de seigneurs. Llegará ese día. Je vais arriver. Diripiente, Sans attendre. diripiente. Sans Tu attendre. hijo, Puis tu tu hija vas. te va a Puis tu vas. decir: Il va papá, decir, vamos a la papá. iglesia. Papá, vamos a la No para la iglesia. iglesia. Papá, no No para la tardes. Yo iglesia. quiero llegar. No para la iglesia. Yo quiero llegar a su nombre. Cristo vive. Jésus vivant. Amén, hermanos. Confía. Confiez-vous. Deja el resto. Qui te reste là? Resto a Jehová. Qui te reste là dans mes Jéhovah. Él lo hará. Il va faire. Encamina tu camino a Jehová. Mettez chemin dans Jéhovah. Confía en Et Él. puis confiez en lui-même. Descansa en Él. Reposez en lui. Y Él lo hará. Il va faire pour. No lleves más tu yugo. Pas pour Aleluya. des jours quoi encore. Lleva el yugo de Cristo. Pour des jours Christ là. Que es ligero. Lui-même qui les Que gère. es ligero. Lui-même qui les Y gère. deja tu yugo. Qui te joue quoi? Deja tu carga. Qui te charge quoi? A los pies de Jesús. Los pies de Aleluya. Jesucristo. A su nombre. Ah non, lui. Dios es bueno. Jésus bon. Y Dios es maravilloso. Jésus Amén. merveilleux. Alabanza al Señor. En ese rapto, hermanos, Enlèvement ça, frère Samuel. los textos están en el material que estamos. Verset yo dans matériel dans matériel là. Cuando suenan esas trompetas, Les que trompette va sonner, ¿cuántos lo van a escuchar? combien de monde qui va attendre?
Pregúntalo. Pregúntale si está a su lado. Posez moun qui va côté la question ça. ¿Vas a escuchar las trompetas? Ou bien pour tendre trompette là? Pregúntale, ¿vas a escuchar las trompetas? Ou va tendre trompette yo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Qui ça le dit? ¿Le dijo así? Il dit oui? ¿Qué le dijo? Dijo Qui ça le así. dit? Dile, no son las trompetas que se oyen en Israel. C'est pas trompette qui dans Israël jeudi. Dile, Kassav va a venir en regata, no son las trompetas de Kassav. Dit Kassav qui pour venir dans regata, c'est pas trompette Kassav. Desde el cielo Sorti dans ciel là. vendrá como ladrón Va venir dans voler. para los que no están Pour preparados. ça yo qui pas préparé. Pero yo estaré preparado. Mais moi-même on va préparer. Usted también. Ou même tout. Tal vez estás durmiendo así. Peut-être t'as dormi comme ça, Y de repente, oye la trompeta. sans attendre que trompette là. Abre y se va. Ouvrir et puis aller. Amén. Amen. Ni siquiera puede dar un beso a su esposa. Ou pas même capable de gagner un temps pour madame. Ou aller. Se va. Ou aller. Amén. Amen. En un abrir y cerrar de ojos. Ouvrir, fermer jour. Abre y cierra tus ojos. Ouvrir jour, fermer. Abrir y cerrar de ojos. Fermer jour, l'ouvrir. ¿Qué va a pasar en ese abrir y cerrar de ojos? Qui ça peut passer dans ouvrir, fermer jour ça? Primero, Premièrement, los muertos resucitarán. moun mourir pour lever vivant. Amén. Donde puede estar su cuerpo por el mundo, Et tout ça, quelque chose à côté, dans le monde entier, su cuerpo va a funcionar como un imán. quand vous pral Magnético. fonctionner tant qu'un léman. Amén. Imán. Léman. Amén. En toda parte que su cuerpo puede estar, Toute partie, quelque chose à côté, quoi, tal vez usted murió, le quemaron peut-être si vous êtes mort, mort brûlé, y tiraron tu ceniza ahí. peut-être vous êtes capable de voir sans nous là, Otros comieron su madre, hermanos. ou bien, Comieron su madre. ils mangent mal. Porque lo quemaron, estaba ahí en un pote en la cocina y me echaban así, pero no sabían. Parce que pendant que vous brûlé, et puis sans dans la bouteille, vous avez commencé à prendre le manger. Pensaban que era black pepper, pimienta, se dice. Là, vous connaissez piment. ¡No es mamá! Non, c'est bon. Donde quiera que mamá esté, Quelque chose à côté de maman, oui. si era salva, S'il te sauvé, cuando suena esa trompeta, la que trompette a sonné, los muertos en Cristo resucitarán primero. mort en Christ pour lever vivant premièrement. Amén. Tendrán un cuerpo, Ou à venir un corps, el cuerpo será transformado. corps ça pour transformer. Nosotros vivos, Nous-mêmes vivants, nuestro cuerpo será corps transformado. nous pour transformer. Porque lo corruptible Parce que ça qui est corruptible, là, corrompu, no soporta la gloria. il ne peut pas supporter gloire à bon Dieu. Esto corruptible Ça qui est corrompu se là, transforma en il incorruptible peut transformer dans incorrompu para soportar pour supporter la gloria. la gloire. En ese abrir y cerrar de ojos, Dans ouvrir, fermer ça, Cristo nos prepara Christ a préparé para el encuentro con el Padre. pour une rencontre avec Papa. Ese día que tantos estamos Et esperando. puis c'est juste ça, nous tellement attendons là. Yo anhelo ese Nous día. avons envie, ouais, juste ça. Yo anhelo estar con el Padre Nous avons ahora. envie de rencontrer Papa Mkounia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Mira cuántas cosas en un abrir y cerrar de ojos. Regardez combien de bagages dans ouvrir, fermer. Muertos resucitan. Mort en Christ levé vivant. Nuestro cuerpo y sus cuerpos cambiados. Corps, nous transformés. Y subimos Et puis nous monter a encontrar a Jesús. en à las rencontrer nubes. Jésus-Christ. Amén, hermanos. Amen. Él sale de su casa celestial para encontrar. La sortie dans le camp céleste, vient rencontrer nous. Qué precioso, ¿no? Qui précieux. ¿O no? Oui ou non? Hermana Irán, usted dice, pastor, le voy a visitar. C'est il a là où visiter. Y cuando usted llega, Il est arrivé, me encuentra en la puerta esperándola. moi rencontré un pote là à attendre. ¿Cómo se siente? Era? Comment on sentit? ¿Bien o no? Pero imagínese usted llega y toca y viene. Imaginez aussi arrivé, il dit ¿Qué le trae ahí, aquí, mi hermana? non, il était là, c'est moi. Tenemos cita. Perdona. Nous avons rendez-vous, pardonnez-moi. Uno se siente diferente, ¿o no? Nous sentons différents. Pero Jesús Mais Jésus, va a esperar il va pas prétendre que llegamos allá. pour que nous lleguemos allá. arriver en l'air. Él mismo saldrá. Lui-même l'a venu. Nos va a encontrar en las nubes. Nous allons rencontrer sur nuage. Nosotros vamos a ver a Jesucristo. Nous-mêmes, nous allons connaître Jésus-Christ. Amén, hermanos. ¿Usted cree eso? Vous croyez ça? Usted dirá imposible, On pastor. va dire impossible, En un pasteur. abrir y cerrar de On ojos, ouvrir, fermer, j'ai. muertos resucitar. Et moi, je le fais vivant. Esas tumbas, ¿sabe cómo cerraron esas tumbas, pastor? Nous comprenons comment et tombe ça, pasteur. Y tumba abrirse, Et tombe ouvert. y cuerpo y... Et corps. No creo eso. Mon pas quoi ça. Por eso usted no lo va a Si vous ver. voulez ça, au pas pour elle. Que es imposible C'est para Dios. impossible
Él dice, Lisez. en un abrir y cerrar de ojos, Dans un ouvre, fermez les yeux. así será. C'est comme ça va faire. Amén. Amen. En todo el mundo, Dans le monde aquí entier. en Bonaire, Dans Bonaire. en Curazao, Dans Curaçao. en Aruba, Dans Aruba. en Europa, Dans Europe. toda América, Dans l'Amérique. habrá cristianos Avec chrétiens, yo. subiendo, Cap monté. subiendo, Cap monté. subiendo, Cap monté. subiendo, Cap monté. como rayos de luz, Comme como rayon rayos de luz, rayon lumière. como rayos de Comme luz, rayon lumière. subiendo, Cap monté. subiendo, Cap monté. para encontrarnos. Pour le rencontrer. Y aún eso no es todo, amén. Et jusqu'où c'est pas tout. Recitamos Il va lever, Transformado. transformer. y nos van a vestir también la ropa. Et puis il va le mettre, il va l'habiller nous tout avec un rad. Amén, hermanos. Blanca, Il y a un rad tout en blanc. lino fino. Lin fin. Alabanza al Señor. Esto nos va a entrar a Ça gloria. va rentrer dans la gloire. ¿Le gusta mi ropa? Va a quedar, hermano, le va a quedar aquí. Ou remet rad, la prêter Si là. te queda, Si le rete, si vous tómalo. rete, aleluya. prends. Amén, zapatos bonitos. Et belle soulier Si el là. rapto viene ahora, Si là, elle m'a fait couler. Va a quedar atrás. La prêter là. amén. Solamente mi anillo. Si mi esposo no sepa, pregunta ya primero. C'est- Pero si ella se fue conmigo a gloriarse con Jesús, amén. Toma al niño también, glorificado sea el Señor. No soy malo, es que el rapto es individual. Et enlèvement, c'est individuel. No es porque mi esposa va o porque yo soy su esposo, yo voy. C'est pas parce que madame moi pour aller ou même si monsieur lui moi pour aller. Usted se va Ou même pour aller porque sirve a Dios. parce que vous servez bon Dieu. Somos una iglesia, Nous sommes pero la l'église, salvación es mais individual. délivrance là li individuel. No hay necesidad de perderse Pas de nécessité de perdre porque tu esposo parce que monsieur o ou tu esposa se bien pierde madame ou s'il perd. o porque tu hijo se pierde Ou o bien tu parce que hija. petit ou perd. No hay necesidad. Non, pas que besoin ça. Sálvese usted. C'est besoin ou même. Sálvese que usted. Sauver tête ou No hay même. que perecer en el Ou pas pecado de- de Sodoma y Gomorra. Ou pas de perdre tête ou même. Usted se puede salvar. Ou besoin capable sauver. Usted se puede salvarse. Ou capable sauver. No importa el lugar Ça va importe qui côté. donde usted esté. Qui côté No ou yé. importa el ambiente. Ça va importer o la ambiance. situación. Situation. En toda situación. Dans toute situation. El Hijo de Dios Bon Dieu. debe, Des fois, puede il est capable. vencer. Porque el que está conmigo Parce que ça qui a fait non, es mayor. les plus forts. Amén, hermanos. Y así C'est comme ça. subiremos. Nous va monter. Entonces comenzará Eh bien, va commencer. el periodo de 7 años Période de 7 ans del anticristo. de Antichrist là. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y cuando subimos arriba, Et puis là que nous montons en en l'air, el rapto, dans l'enlèvement, lo primero que va a haber premier qui va loin, es el tribunal de Cristo. c'est le tribunal Christ là. Corintios habla del tribunal de Cristo. Corinthiens parlait du tribunal Christ là. El tribunal de Cristo no es para mundanos, Tribunal Christ là, c'est pas pour mondains yo, es para cristianos, mais c'est pour chrétiens yo. para dar cuenta y razón. Pour aller rendre compte. Amén. Aquí vamos a revisar, no vienen. Ici, si nous disons dans l'évangéliser, yo pas venir. Faltan la iglesia. Yo manqué yo pas venir ¿Qué l'église. pasó? Qui s'est passé? ¿Dónde está? Qui côté où y est? ¿Por qué no viene? Pour qu'ils soient pas ¿Por qué venus? no hace Pour qu'ils esto? soient pas fait ça? Allá Mais en yo l'air, no voy a tener ese problema. on va pas gagner un problème ça. Yo mismo tendré que dar cuenta y razón. Moi-même besoin de rendre compte. Amén, hermanos. Usted tendrá que dar cuenta y Ou razón. même vous pour rendre compte par Cómo sirvió a Dios comment on te servi bon Dieu aquí en la tierra, sous terre, en su obra. dans l'œuvre là. Es tribunal de Cristo Le tribunal Christ para là recibir recompensa, pour recevoir para récompense, recibir corona. pour recevoir couronne. Amén, hermanos. Lo que haces aquí, Ça que vous faites sous terre, estás trabajando tu corona il celestial. va travailler pour couronne céleste. Alabanza al Señor. Tribunal de Cristo. Tribunal Christ Y là. después del tribunal, Après tribunal là, de recibir va recompensas. recevoir récompense. Amén. Elogios Et de Dios. louange dans mes bon Dieu, Yo quiero solamente los elogios non seulement louange de Dios, dans mes bon Dieu, no de ser humano. mais c'est pas dans mes l'homme. Todo lo que hacemos aquí, Tout ça nous fait sous terre, la gloria es para. gloire c'est pour bon Dieu. Amén, hermanos. Nunca hagan nada Pas jamais de fait rien honrar. pour honorer. Respetamos uno a otro. Nous respecter l'un à l'autre. Honramos uno a otro. Nous honorer l'un à La l'autre. gloria es para Mais Dios. gloire c'est pour bon Dieu. Tribunal de Cristo. Tribunal Christ là. Y después estamos en fiesta. Après les que nous avons fait, Apocalipsis 19. Révélation chapitre 19. Las bodas del Cordero. Nos Timothée, Amén, hermanos. La iglesia se ha preparado, l'église préparée, se ha guardado qui est conservée, para estar con el pour Señor qu'on va passer Seigneur en las bodas del dans Cordero. nos Timothée. Y aquí en la tierra Et puis sous terre là,
terrible. terrible. El anticristo se presentará Antichrist il va présenter como el líder del mundo. donc leader le monde. Será un presidente de Europa Il va peut-être un président en Europe. donde 10 naciones europeos Côté que 10 nations européennes se unirán ils vont unir y darán todo poder et puis voilà tout pouvoir. a este líder Non, leader ça. que por su carisma, Avec charisme lui, no gracia, c'est pas grâce ni unción, ni onction, por su mais carisma avec belle parole. será un líder Il mundial va un leader mondial. y vendrá, como dice Apocalipsis 6, Et puis dans Apocalypse 6 dit simbólicamente symboliquement en un caballo blanco, sur un cheval blanc imitando a Jesús, a imiter Jésus. que vendrá al Et puis final va venir à la fin en un caballo blanco, sur un cheval blanc. comenzará Va commencer en un caballo blanco, sur un cheval blanc. supuestamente Soi-disant trayendo paz il va venir avec la en paix. los primeros 3 años y medio, Dans les premiers 3 ans et demi, donde habrá más desastre aquí en la quand il va tierra. y avoir plus de désastres sur terre, Islas se quand desaparecieron. il y a l'île va disparaître, Alabanza al Señor. Gente se fueron. en plus le monde va aller. El mundo estará en un caos Le monde entier va aller dans un gros chaos terrible, hermano. terrible. Todos los niños se fueron. Tout le monde va aller. Madres buscando a sus hijos. Maman a cherché petit yo. Un caos Il y a terrible. un gros chaos terrible, une cause terrible. Imagínese usted, Imaginez vous-même, si el rapto es ahora si enlèvement c'est Kounia y usted se quedó, et puis on arrêté, ¿qué va a hacer? qui saura le faire? Joven, Jeune, imagínese el rapto es ahora imaginez si enlèvement fait Kounia y usted oye un sonido. et puis on son, Amén. Usted va al cuarto et puis on aller dans la chambre, y ve allí et puis là, que tus padres no están. que papa n'est pas là, ¿Qué harás? qui ça va faire? Oh madre, Ou padre, bien maman, papa, vas al cuarto y tus hijos no ou están. aller dans la chambre et puis pas le petit toi. ¿Qué harás? Qui ça va le faire? ¿Cómo te sentirás? Comment on t'a senti? Ay, yo no quiero estar. Ah, moi pas rester là moi-même. Si no puedo llegar al rapto vivo, Señor, que muera, pero en Cristo, Si aleluya. moi pas aller dans l'enlèvement, moi mourir mais dans Christ là. Imagínense si yo me quedo, yo que prediqué todo esto, Moi imagine si moi moi qui prêche tout bagay ça yo. yo que enseñé todo esto. Moi qui enseigne tout bagay ça yo. El libro de Apocalipsis me gusta estudiar ese libro. Livre révélation moi remet étudier livre ça. Yo iré a trabajar allí para Voz de Bonaire en las noticias porque sé exactamente qué va a pasar. Oui, alléluia. Sabré exactamente qué va a Je pasar. connais exactement ce qui va le passer. Amén. Yo no me quiero quedar, Moi hermano. pas vouloir rester. No vale la pena quedarse Ça por va pour nadie. rien si rester pour rien. Por nada. Pour rien. A su nombre. Terrible 3 años y medio. Terriblement 3 ans et demi. Hambre, Grand goût, peste, grand goût maladie, necesidad nécessité y un anticristo et puis un antichrist poniendo paz. qui mettait la paix. A la mitad de los 7 años, Dans 2007 ans, ahí puis c'est là será peor. pour le plus mal toujours. Tendrás que aceptar la marca Vous besoin accepter marque là, en tu mano derecha sur main droite ou o en tu frente. bien dans fond. Amén. 6, 6, 6. 6 6 6. Amén. Si no lo aceptas, Si vous pas accepter, no puedes comprar, vous pouvez acheter, no puedes mais vender. vous pouvez vendre. Alabanza a Jesús. Una persecución Il y terrible a une persécution terrible a los pour cristianos. chrétiens. Yo. Los matará Il va tuer a millones. pour milliers de milliers. Amén, hermanos. Apocalipsis 7 Révélation 7. habla de una multitud Il parle de un full monde, de todo idioma, de tout langage, lenguaje de toute nation que aceptarán a Cristo qui va accepter Christ là en la gran dans la tribulación, grande tribulation. Là. pero morirán. Mais il va mourir. Amén. Y al Et final, puis à la fin, cuando el anticristo les antichrist là, entra a de Jerusalén rentrer dans Jérusalem para poseer a Jerusalén, pour prendre Jérusalem. el pueblo de Dios huirá al desierto Et puis bon Dieu a sauvé aller dans le y désert. Dios los cuidará, Bon Dieu a prend soin. los guardará. La kembe yo. El anticristo los perseguirá al desierto, Et antichrist a persécuté yo dans le désert. pero cuando él ve que Dios le está protegiendo, Mais là que yo ouais que bon Dieu a protégé yo. regresará a la ciudad Et après retourner dans la ville là para matar pour yo tuer. a los que no pudieron huir. À ça il va être capable de courir. Y habrá terremotos terribles. Eh bien, il y a un tremblement de terre terrible. Dividirá a Israel y al mundo. Il va diviser d'Israël le monde entier. Lo que pasó en México Ça qui passe dans le Mexique no là, es nada il n'y a pas rien de lo que espera el mundo. de ça qui a prêté tant le monde. La Biblia habla de esos temblores que vendrán. La Bible parle des tremblements de terre qui vont venir. Amén.
Y cuando el anticristo está ahí en Israel, Et là que l'Antéchrist va en Israël, matando, a tué, presionando, mettez pression. amén, clamarán, Et puis il a relé. Señor, Seigneur, manda al Mesías. voyez Messia pour nous. Señor, Seigneur, manda al Mesías. voyez Messia pour nous. Jesús dijo cuando ellos le rechazaron, Jésus dit là qu'il a été refusé. no regresaré Il n'a pas retourné. hasta cuando ustedes claman a mí. Mais c'est là jusqu'à ce que vous va reler dans moi-même. Y verán Et puis il va ouais. al que ellos han Et traspasado, ça, il était percé à clou. él era el Et Mesías. puis c'est lui-même qui va Messia. Amén. Y cuando ese pueblo comienza a Dès clamar, que pour le peuple ça commence à reler, al final de esos 7 à años, la fin de 7 ans ça, Jesús dará el señal Jésus va faire un signe. y nos va a decir, Il va le dire, oh, los que estarán allí, oh, tout ça qui en l'air, 7 años de boda, pendant 7 ans, noces. alístense, Il dit, prends plaisir, non? que vamos a batallar en la tierra, Préparez parce que nous allons battre sur la terre. batalla de Armagedón. Guerre Armageddon. Y Jesús regresará Et puis Jésus qui est pour le retourner con su ejército celestial. avec une lame céleste. Usted y yo Ou même avec estaremos en este nous ejército. guerre pour nous dans la El messa. anticristo aquí, Antéchrist sur terre. porque el diablo sabe, Parce que le diable la connaît. lo estará esperando Et ça qui attend là, con cañones, avec con cailloux, tantas avec cosas. un paquet de bagailles. Van a disparar a nosotros. Il va dire, alléluia. Van a disparar a Il nosotros. va chercher à finir Que avec nous. vendremos en las Dès nubes. que nous va retourner sur Pero le nuage ¿quién là. nunca ha peleado con Jehová y ha salido ganado? Parce que personne n'a pas jamais gourmé avec bon Dieu et puis Amén, il gagne. hermanos. Es la batalla de Armagedón, Ça c'est la guerre Armageddon. donde nosotros Côté que nous-mêmes, vamos a destruir nous allons el détruire ejército del anticristo. l'armée antéchrist là. Amén, hermanos. Y descenderá Jesús Et puis Jésus va descendre para establecer pour établir su reino de 1000 años. royaume millénaire. Que vamos a ver la próxima semana. Semaine prochaine, nous allons voir ça. Preguntas. Question. Alabanza al Señor. Para terminar esta noche, no hay preguntas. Pour terminer à ce soir, pas de question? Apocalipsis 7, Révélation chapitre 7, versículo 9. verset 9. Apocalipsis 7, para contestar una pregunta que hicieron la vez pasada. Del 1 al 8, Apocalipsis 7, del 1 al 8, Révélation 7, verset 1er, arrivé dans verset 8. en la gran tribulación, Dans la grande tribulation, 144,000 144 000 judíos juifs, van a entregar su vida al Señor. ils vont remettre la vie dans la main Seigneur. No testigos de Jehová. Ce n'est pas témoin de Jéhovah. Yo. Amén. Los testigos de Jehová van a quedarse acá. Témoin de Jéhovah, ils vont prêter sous terre. Ellos también tendrán que aceptar a Cristo en la gran Ils ont tribulación. même besoin d'accepter Jésus dans la grande tribulation. Apocalipsis 7, del 1 al 8, Révélation 7, verset 1er à 8. 144,000 judíos 144 000 juifs que van a llevar la palabra qui viennent pour porter parole là, a todo el mundo. dans le monde entier. Del 9, Dans verset 9, amén, hasta el final, arrivé dans le final, habla de los que se van a entregar en la gran tribulación. il parle des gens qui vont remettre la vie dans la grande tribulation. La multitud vestida de ropas blancas. Gros foule monde qui est habillé avec rad blanc. Ese no somos nosotros. Ça, c'est pas nous-mêmes. Nosotros ya estaremos Nous-mêmes, nous avons déjà allé en el cielo. en l'air dans le ciel là. Amén, hermanos. Esos serán los Apocalipsis 6, 9. Dans Révélation 6, 9, Las almas bajo el altar. ça c'est un homme monde de tuer qui est en bataille. Los que mueren salvos en la gran tribulación Monde qui mourit sauvé dans la grande tribulation. no entrarán en el paraíso Il inmediatamente. ne va pas rentrer dans le paradis immédiatement. Apocalipsis 6, 9. Apocalypse 6, Dice que 9, su alma está en un lugar de reposo bajo el altar. il dit que l'homme est dans une place de repos en bas de l'hôtel. Amén, hermanos. Y después viene, Après venir, Jesús viene al final. Jésus a venu à la fin. La Biblia dice, La Bible dit, con un pie en el mar, avec un pied sobre la un pied tierra, sous terre, un pied dans la mer, con el libro de los juicios abiertos. avec un livre jugement ouvert. Amén. Ya pasó los juicios de la gran tribulación. Et jugement, grande tribulation passé. La tierra pagó un precio. Terre a payé un prix. Se pagó un precio para salvar a nosotros. Il paye un prix pour sauver nous. Sobre la tierra hay una maldición Et sous terre, il y a une malédiction. por amor a Adán. À cause de l'amour Dios Adam. maldijo la tierra. Bon Dieu maudit terre. Y aquí vamos a terminar en Là, nous esta allons noche. terminer à soir. Amén. Y la tierra Terre, tendrá que pagar un precio. besoin de payer un prix. Por eso una tercera parte de todas las cosas Si vous voulez ça, une troisième partie de toute bagaille, serán afectadas bien pour affecter. de Mondi,
Mondi. Selvas. Rak bois. Naturaleza. Tercera parte será quemada. En troisième partie qui pour brûler. Los ríos, tercera parte. Rivière, troisième partie. Los mares, tercera parte. La mer, troisième partie. Peces muertos. Et paquet de poissons à Por mourir. eso habrá hambre. Ça a pas un grand goût. Tercera parte del sol. Troisième partie soleil là. La luna. La lune. Las estrellas Les étoiles. Yo. serán afectadas. Il a affecté. Pagando el Il a precio payé un prix. para ser librado de esa maldición. Pour délivrer sortir à malédiction. Y cuando Cristo Dès regrese, que Jésus retourne, la tierra estará así. terre comme ça. Amén. Un desastre. Il y a un désastre. Y va a renovar la tierra. Et puis il pourra renouveler terre. Hacerlo habitable. Il pourra le faire une terre habitée Fructífero qui a produit para 1000 años. pour 1000 ans. Amén. ¿Hay preguntas? Hermana Aida. Sí. Gloria al Señor. Cristo vive. Vamos a terminar, hermanos. Hay un pasaje, si no me equivoco, en Mateo, donde hay la fiesta de bodas y el Señor entra en la fiesta y mira a aquellos que están de bodas, pero encuentra ahí uno que no está vestido de bodas y pregunta a esa persona, ¿cómo es posible que tú entraste aquí? ¿Usted me puede explicar quién es esa persona que no es? Antes, cuando había esas fiestas, Longtemps, les était une fête yo. amén, tenían, para los que no tenían la ropa adecuada, Était gain pour monde qui pas gain un rad adéquat. la gente tenía ropa para que uno podía vestirse para entrar a esa fiesta. Et monde qui capable gain joindre un rad, pas capable mettre un bon rad sur lui pour entrer dans fête là. Entonces no hay necesidad de entrar en la fiesta sin la ropa adecuada, Eh bien, pas gain nécessité pour entrer dans une fête avec un rad qui pas adéquat. porque el dueño de la fiesta ya se proveó Parce que- de ropa adecuada. Mettre fête là, te mettre rad adéquat pour moun yo. Amén, hermanos. Eso quiere decir, si uno no sigue como Dios estipuló para la salvación, Ça veut dire que les gens que bon Dieu mettait pour délivrance, no puede entrar. si c'est pas ça, on pas capable rentrer. Dios hizo todo, Bon Dieu fait toute bagaille, nos dio todo, il donne toute bagaille que podemos ser salvos pour être capable y sauver, vencer. pour être capable gagner. No hay excusa, Pas gain excuse, no hay argumento pas gain argument para no vencer. pour nous pas gagner. Por eso solamente los vencedores Non seulement c'est seulement monde qui gagne yo, podrán entrar, capable rentrer amén, a la presencia del dans la Señor, présence Seigneur, podrán estar capable en las bodas del Cordero. dans nos timotons. Y algunos van a estar también en la cena del Señor. Et gagner tout qui peut aller devant table Seigneur. Con muchos detalles, muchas cosas preciosas que vamos a ver después. En pile détail, en pile bagage précieux, mais après nous allons comme ça. La próxima semana vamos a terminar Semaine prochaine nous allons terminer este estudio. étude ça. Espero que usted lo siguió. Moi espérer que vous même que vous suivez, Lo tenemos en español nous gagnons en espagnol y en papiamento et puis dans pas même tout. para tener una vista bien clara Pour nous capable gagner un yeux très clair de sur la lui. palabra de Dios. Parole bon Dieu. Vamos a estar de pie, vamos a dar Dios gracias. En lever por su camper, on palabra. dit bon Dieu merci pour parole. Dele Amen. gracias en esta noche. Bota grande, bota maravilloso, Senhor Mirei. Bota Alabanza, precioso, Deus Jesús. mío. Vos merece honra, vos merece gloria, vos merece alabanza, Padre Santo. Oh, Deus poderoso, bota real, Padre Santo, bota digno, Tata. Senhor, dan que um mais, Padre. Dan que palavra que Padre Celestial, Deus mío. Tata, prospera a palavra, Tata, de cada coração, Padre Santo. Senhor, toca cada coração, Padre amado. Ajuda a boa igreja, Padre Santo. Senhor, dia cada dia, Padre Celestial. Para nós estar mais e mais preparados, olha a glória, Tata. Para nós estar mais cerca de Deus mío. Para nós sempre, Padre, abrir presença, Padre Santo. Oh, Deus, ajuda a boa Padre, la glória, Tata. Glorifica bom nome, Padre Santo. Dona boa honra e glória a Deus mío. Padre, la glória. Não tem outra maneira, Padre Celestial. A voz sua criação inteira, Padre. Senhor, danke um pouco mais, Padre Santo. Danke, mi Rei. Danke, Padre Celestial. Danke, olha a glória. Oh, Deus, Sí, toca, Señor. Deus mío, cada mente, cada coração, Padre Celestial. Quita dura, Padre Santo. Quita incredulidade, Padre Celestial, Deus mío. Sí, Ajuda a Señor. boa igreja, Tata. Para nós acaparar a palavra, Padre Santo. E guardar a palavra, Deus Todo-Poderoso. De que nome de Jesus, mi Rei. Gracias, Senhor. Danke, Señor. Amén, mi hermano, por cinta, aleluya. No cabe dançar. Dios está grande, Dios está maravilloso. Nos ha saludado tú eres que está sintonizándonos. Amén. Nos man Jerry, que está en Francia ahora aquí. De Guyana Francesa, pero viviendo en Francia. Aruba y Corsó nos ha saludado ricamente. Y también saludamos a Eliazar Barriento. ¿Es ustedes, Eliazar Barriento, cuando lo saludan? Amém. Glória a Deus. Bom venir de casa del Señor. ¿Cómo le va el papiamento? ¿Sí? Amén. Español también. Gloria al Señor. Esta de Iglesia Profecía de Corsó. ¿Para vacancia que no? Para trabajo. Para viva también. Más o menos. Para bom venir. Amén. Cada vez que viene por andar a abrir. Para
disfrutar y gozar de la palabra del Señor. Amén. Amen. Mañana nos tiene trabajo en la iglesia, hermanos. Demain, si je veux, nous gagnons